Mnumzana unjani igama mbani? Tobias Bebe. Yo Bebe. Wenzani empilweni Bebe? Hey, izinto zakhona zinzima zibanjwe yi-lockdown kodwa wakathesi ngisesenokunye nje oraphingenza. Kunjani kuyaphileka kodwa? Unokho nje mbijana. Lapha ke abantu ngibona bekhala lapha ngemthobo bathi baminyana ngobezubukhozi nilutshwana. Wena kuwe kunjani? Kunzima nje wona kwesinye isikhathi andilawona ukuthi oraphi iseceleni ayila transport. So ukuhamba ubhoda umango uzukuya ngenyawo kwesinye isikhathi. Usuka khona? So manje nibe ufuna ukuthi kungeneni imtshova futhi kuhlale konje? Thingeni imtshova. Ngoba imango esiyabe sihamba phela imide imtshova. So nxa imtshova ikhona kuba ngcono. Kuba ngcono. Izubuka kayibhode eziningi indawo lezi hamba ama-main road. Izubuka hamba le-town phela ngapha kayi. Usubhoda khona ngenyawo useRichmond khona? Hey, kunzima la awutshayeli? Kunzima. Awuhambi imoto uhamba ngenyawo. Awula moto. Hamba ngenyawo. Kodwa kona ke nxa sikhangele kathesi abantu lapha ke bekhala ngalomkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19. Wena sukwayezwa ngaye? Sengike ngiyezwa lami labantu abanye eke ababamba nami sengike ngababona sengike ngahlangana nabo. Azange uyigule wena? Hayi. Bathini abantu bakhona? Kukhona abafayo? Hayi abafana. Bagula kuphela? Okay, so bathi kubuhlungu? Bathi kubuhlungu kakhulu. Selahlatshwa lemsebenzini? Zonke zombili? Hayi, ngahlabe yokuqala sengindele ukuthi ngeke wesibili. Okay, kulama line yini? Kulama line. So phela uhlabe yesibili? So bathi ngathi bonke labantwana sebehlatshwe ekhaya? Bathi khathesi ngoSeptember so ikho lapha ubona kusasa ikho lapha engiyavikela khona. Kuyini ongafisa kwenziwe nguhulumende lapho ukuthi into zihambe kahle? Thina lapha into esiyifisa sifisa ukuthi ngabe kuyavuleka phela izinto zonke kumbe kuvuleka ama-industry kuvuleke zonke izinto phela ukuze sikwazi ukuthi ngathi siphile.